Mureberezi w'obureberezi bwa West Buganda, the Right Reverend Gaster Nsereko, ubuyaba naha y'obutuma bwe bwa Pasika yayetumbaitira abanya-Uganda okucanunga abebembezi abari kugira ngu barengize kwehimbisa bahikana aha rurengo rw'okuryangatanisa ebitari byabo ikicuba kirengesereze ekyari kugira ngu nicyo kireetsere n'emize y'okwiba amataka okweyongyera omu ihanga. Tebakyatya kulimba ennaku zino, abantu tebakyatya kuwaayiriza, abantu tebakyatya kukumpanya, abantu bakalwe nnyo ennaku zino. Ekikyamu kye bayita ekituufu, ekituufu ne bakiyita ekikyamu. Ogwo gwe mulembe gwe tulimu. Omuntu asobola okukubbako ettaka ng'akimanyidde ddala nti ettaka sirirye n'alikubbako ng'olaba. Muringo ng'ogumwe Right Reverend Gaster Nsereko yayetombaitira n'abantu b'ebitiinisa omu ihanga omu abarimu n'abanyaishengyero b'eihanga abarikukora ebintu ebirikushwazana byahereza ekyokureeberaho eky'abanyaishengyero okurwanira omu ishengyero ry'eihanga. Abantu ab'ebitiibwa bangi betussaamu ekitiibwa era nga bamanyifu mu ggwanga, naye ng'ebikolwa byabwe si byebyo ebijjayo ekitiibwa kyabwe. Ekyokulabirako okuyomba, okuvumagana n'okwesika ebitogi mu lujjudde. Gamba nga mu paalamenti omuntu omubaka mu paalamenti asibwamu ekitiibwa, n'ekinakuwaza omuntu oyo ng'akutte munne oba agudde munne mu malaka basikaŋŋana ebitogi. Yayonjera yajumirira n'abebembezi ab'ebitongole bitari bimwe na bimwe abarimu n'abanyamahe abo yagira ngu nibakozesa kubi ofiisi zaabo okurubatirira obugabe bw'abanya-Uganda. Okozesa obubi ofiisi yo okutulugunya abalala n'okubalinnyako, togambwako, towabulwa. Ebikolwa ebyo tubirabye bingi. Bakadde baffe abakuuma ddembe tubeebaza olw'omulimu omulungi gwe mukola, naye bwe muba mukwasisa abantu amateeka kubanga era balina okugakwata, mubakwate bulungi. Bano bannamawulire tubalabye emirundi mingi nga batulugunyizibwa, naye ate nga mukimanyi bulungi nti bannamawulire ne kamera muziraba n'ebitabo baba nabyo, naye ate n'ova mu kukwasisa amateeka ate n'ogenda n'owalalira ow'amawulire ali ku mulimu ate nga naawe oli ku mulimu. Aha nsonga y'obwire bwa karuuru oburikwiza omu maiso aho, Right Reverend Gaster Nsereko yayehanangiriza abanya-Uganda otaireho n'abantu boona abaine ekiteekateeko ky'okwetsimbaho obutajumirana mu karuuru. Ogu yayonjera yabeehanangiriza okwebembeza obukozi mu barikukora byona. Abamu mwagala bwa kansala n'ebiringa ebyo bifo bya njawulo bwa MP. Kale no nga tuluubirira okulonda omwaka guno ogujja, mwe mwenna abaneesimbawo yogera ebyo byokka by'oyagala abantu bo bamanyi. Yogera bategeeze ky'obategekedde. Towalampa munno bwe muvuganya. Tovumirira kibiina kyabufuzi gwe kyotokkiririzaamu. Tovumirira kubanga nayo n'oli bwe muvuganya alina ensonga lwaki ali mu kibiina ekyo, naawe olina ensonga lwaki oli mu kibiina ekyo ky'olimu. Bishop Nsereko yayonjera yayanangiriza gavumenti okuteekateeka aha nsonga z'abatsebe ab'emishango yaabo etakatwarwaga mu makooti. Tulina n'abantu bangi abasibiddwa mu makomera, abamu nga basibiddwa nsonga, kyokka n'abalala nga tebasibiddwa, nga basibiddwa naye nga tewali nsonga, ate era n'abamu nga bakyaliyo nga tebannaba kuwozesebwa. Kale nno okusoomoza okulinga okwo nakwo kusoomozezza nnyo
abantu baffe. Bishop Gasta Nsereko yahendera obutumwa bwe ari kwiga abakristaayo bono mu ihanga okutaho oburyo obukurebeka ngu bayejumbire mu nteekateeka z'entunguuka zitari zimwe na zimwe zirikutebeekanisibwa gavumenti ya rwagati otaireho n'ezo ezirikutebeekanisibwa ekanisa. Amakuru aga gaca kwa Bashir Karema aba Tayari West. Butereevu